Kublai pi baro syakatup kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentara sengi kilong. Wan syakata masa kebej Amur Falcon Hamadan Umroy haunai wien. Kenti kemen kisamla halumpung ya kenduk lang ha empati. Soy kan nehu nyau teli kisos kular kentup ban hikai ketin Korea. Ban Penkre kahima nong klau ban rakhi sau benai kenti ya kajing dap san spas nem. Bat mentangin pai shiki kubor ki bakam benya. Ka Eastern Riboy Tourism and Environment Development kumshi benta ban peninam ya kajing wan poi ha kajing ya lenti ki kebej Amur Falcon na South Africa sha Central Asia ki her khando ban shong thaj shipor ha ki them Riboy bat ha kilom naga. Kini ki kebej kin sa katu kat ni tayo ha kini ki jaka bagi syong thaj bat habala biang kapor ban lej ki beteng biang ya kalenti her jongki. Kino yalam ka ERBTED kin sa penlong ya kata masa kabala tip kum ka Amur Falcon Migratory Birds Festival lai sngi kenti ha ka nyau pra bat khandai tarik nai wing Hamadan Umroy Riboy District. U chairman kani ka kunhun ha ka jinga kundu bat kilat pathai khubor ha Shillong Press Club ha ka arpu artarik risau u khot bat wer ki pat ba banwan syakate kata masa. Ulaong ka jing penlong ya kate kata masa kalong ban penpriang ya ka khubor kumno ban penne pensa ya ki sim kido bat ban i ya ka me mariang bat ban kentiu ya ki jaka jngok kai perthei hathan Riboy. Kani ka kunhun kan penlong ru ya ki program ba pher ha kani ka sngi kum ki jingkop ruai shat bat jing ya kop thei bhabreu bat rangba dap renyeng. Bani tu eti ba ke NGO jini kabupaten ka Eastern Riboy Tourism Environment ERTEC hagi jukot kot rengkat bat ka tersu wali Wildlife Protection Society Iwan ne bede bat ka AIDS Amur Falcon Festival nya kadang festival Istang mereka dan Islam arja pesan. Hak ada kopor, bah doktor mukul sama ulong simista, wan pilih kong yang dari festival. Hak deh buat terso umur. Bat adu kata kesenem terter ulong ini festival. Like tam itu ke asnem, badon ke ngokau, nalian do berisi, kadang dibor, jual kimsa ulong ya kena program. Ke isu itu isi ba mentau senem ya kena ke program nirang naterso hamroy ka bejai kumba kasan kilometer na bulmbong siya terso Amur Falcon Festival kolong ban promote nane ban awareness program bangi de bat ik ya keme mariam kamtam ya sim kido kimrat kimren bau blela thau te e ba nila pan ne thu isi lamba kane ka program nadu arajar khasani hadu unta kibreu pun be ba ni ke than ki keterang bat bejuni bat ketersori Wildlife Protection City. Tambah ke iba kabang dia kolong ba. Ni belum yang festival nomor berbagai ria kabari ke nima isu ban krini beliau dari popo aja. Tak tahu kan kaji dalam ilmu penghero yang di festival. Bat mentang sya umroy bulmbong. Ini kemen malba ne akai bun tiba dong beri juga pat sabaru kisah nanti isu beri berkali ka Amur Falcon bat inilah beli itu yang dikisim kum begitu ini mentang itu ini bagi sim mentang kawan itu kesan tarik oktober tak don nanti ya terus pada dulu diberi terlalu tek telise misal don
saya lembaga jingkip peroder lembaga partner media hari ini sih buat kunjung yang lebih kemudian dari bahasa dari program Ka Office District Sport Southwest Garo Hills kala penlong ya ka District Level Youth Exchange Program ha ampati halor ka Phang Pedeng kisamla kinong yalam ka Lawe ha ka arko artarik Risau hanong ba ampati Kajing temu jong kani kalumpong kalongban hikaya kisamla pule nadu kelas 11 hadu kiba pule BA banlong kinong yalam lengba kijing emir jingmut bat kijing keren hakiren san pat ba Lapan buat ru da kijing sya, jing ruai, bat jing put jing tem babunjan. Usal jagring marak DSO ulalong ukongsan. Haka jing keren, ula kentu ya kisamla ban tursyaprang ban pentebet yalade habaro kiliang. Kenang ba kinlong ki bachelor ban long kinong yalam, haka shnong, haka distrik, bat haka jelahi baro kawe. Hakani kalumpong lapan long kijing Yakob kentip balapan ya da usan jib das natura ubala shoot ya ki jabieng jo ki samla da kijing keli bat ki jubab ki baktik ya kijing mut jik perkhat jongki. Ki samla ki lapan i ya la kisap ki pong ba bonjat hakani kijing ya kendu lang ka balapan long ya ki ban saken mau Xi Jinping. Lasa me ki busket syabaro ki bala job ha kijing Yakob hakani kalumpong. Ka skul ba nehu haka arphuai tarik Risau kala soi nyau teli ki sos skular bat ki kenhun ba pher da ka jing tmu ban wanra ka jing mentoy haki ba bon kiliang na ka benta ki samla pule kani ka skul ba ya kani ka sos skular laya soi haka jing yalang ka bala long ha Golden Jubilee Auditorium NEICOD building nehu rangkat ka jing don lang u registrar Colonel retired Omkar Singh u vice chancellor ka nehu nalor kinong yalam jogi kenhun ba pher Kisos skular basoi hakani kasngi ki kenthop ka Indo-Korea Business Cultural Center ban ai jing hikai ktin Korea hakani ka skul ba board sa ka jing soi sos skular bat ka Jets 24/7 Shillong ka badai ka jing kamai ki kali arshaka da ka jing tmu ban wanra no da ki e-scooter e-rickshaw ha upod usam kani ka skul ba Kanehu kala soiru ya ka soskular bat ka State Cancer Institute Guwahati Medical College, Bodpat bat ka ICAR Agricultural Technology Application Research Institute Guwahati. Kanehu kala soiru ya ka soskular bat ka CSR BOX Foundation SMEC Trust nangta bat ka Black Screen Studio INC Mumbai bat ka Team Lease EdTech Mumbai. And also even ready to donate not in the form of the money but in the form of the language culture between the two countries. Professor Dhakar already she had taken the responsibility to sign an MOU between the Korean language and Khasi, Garo, Jaintia along the other languages of the Northeast. And I hope with the application of modern artificial intelligence technology, we will able to protect the languages of Northeast and also will able to fulfill the requirement of NEP
2020, that is 3 languages formula: regional, national and international. Welcome you in the campus of Navy. To also fellow State Professor A.K. Singh, Chairman MOU Committee. Kahima nong klau kabala pau nam ha hakisnam bambenshwa. Kam tam hakijingale light luit hakapor kajingsha. Hiertma hakahima bilat hakisnam khat pras pa arpu hunriu. Haka arpu artarik risau ki bor jangkani kahima kila penbena ban rakhe kemen sau benai kenti. Ya kajingdap sanspa snem jangkahima menta usnem nadu kahnriu tarik no pra hadu sau tarik yayong arhajar arpusan. Upa im prestar manix imli jangkahima nong klau pat im kena KMC imli kilapan bena baka jingra ke kemen ya kasan spa snem kahima kan penlong ki jingale kai baper kum ka football ka siat khnam ya thong karwai ki drama bat ka jingya kop khwai do kha bat bonjat ki jingale kai kahima kala khot ka wers ngobhaya baro ki khun ki hajar jangkahima ban shimbanta hakini ki jingpen kre baro kahima kalapan up yaki busket bat ki khusnam na kabanta ki nong job ha ki jingya ko babun jan usiem kahima ula batai lengkot ya ka jingya lenti jong kahima ha ka senshar khadar nadu ki snam ki balas dang ya ka badru ya ka kerteng jong ki siem ki balas senshar ha ki snam bala lenno kani kalau kayak kawan pensana kan mau di majawi kalau kajing pentip seperti ya kajing nang kajing star jong ki beri menaduk star sedang mencuat ilana banfo yang takkan sensiang kajong ki haga pakai isnolan ki kartu ini kisno banyak traino bayu ban perlo kahima ban daya tak kesenam ban tak kram di lungdo lan kisno musan cha di lungdo kalian menjur kalian rai ban perlo himano bakunta kalian rumlang ban kalian rai ban fo dia kahimano klau hakaba kahit wata jo kakan nong ko ka sinong nong lang kapag ka sinong preng jong kata ka area ta ko por but hadir ke form jong kile ima kilawat sim kumakalong ko na tawan but kile ka do ito saja penjasim mulawan nang setai sampai tanjai dia wan hak dia kajan himan kelau antang bodwar kemerdekaan mentah Jawa Sam ke Kupor bat hadir kajing itu lakrau ke kajor kapan itu sibdi man belong ke kajing sensasir man belong sir man sensiar imajoki mapunta hadir kiriyo ibu kila thuk sir ibu
maka kalau sedang katsan sepatah usaha but kumbagalon bagi puan unai kima ile pendia rumah teng-teng dapat dia teman teng-teng dapat syukur dapat dia sab malam ba tang hadir ketua Islam Pakistan yang hadir buat bolat kelalapan pensinok kat sau pikiran kepada saudara mereka dari kecuali bakunta letih di kalimantan pelang di makan saudara dari pelan di pelang do pakai kat saudara bakunta letih juga untuk makan saudara but hadir juga tak hadir ke kelas atau ke saja menunggu Kahitu Shillong City rengkat ke Maulai Circle hani kesngi kalalit ban kendu ya ke menteri ke kuat kakia ban pentim baka CHC Hamau Yong kadon buon bah ki jingduna kentup nadu ke jingduna kinong trai. Habakran bat kilat pathai kubor u presiden ke Shillong City Samla Balajit Jerwa ulayat ho ban nakaliang ke menteri kalakular ban shimkia halor kani ke jingpen sengau nakaseng. Layat huru baka menteri hadian ke jingya lang ke badon lang daki ofisar ke kuat kia kalakular bahapo hendriu benai kin sabishar benia yakitei kimat jingdawa. Quarters kemudian untuk makin perkelan maupun di dialysis room lagi kini ki testing room mak kita nak kacang jingdan kamu di kini ki old age ki brave lah teman old age room si mak berwan mensyongkai benya health check up ini bentar jengki ru ilaman penengkam kita. Dia kata kadang long only on the planning phase mak after 6 months kita isyong yang kata review ni happy ban ipo dengan sokaru malada fi kumba fitip ka infrastructure ke kamde ka masuk benginyo mentah kami lasan step ni dawa mentah kami lasan step ni ayo mak. Dia kan bampor hi at least tambah ilaong ba minimum 6 months ada 6 months ini syong yang ban ni saya pet kata ka changes balawan ra apa mo ya. Oktober berfilai po news po moyong CHC mengilalap bun kita kicing nama po ke CHC po moyong dalang ikran ya infrastructure untuk building ne kinong train ne gidawai deshin po hospital ne kicing tiai hero kila bun kicing nama te hanta hi bang iwan kata ka visit men kadri tarik iwan pat mentah kesini ban syai madam i madam ba kita kicing ya syam ki pai ba po moyong moyang Krishna moyang. Dia kata sini lakat lang ni kami po meeting lah dan lang ke DHS DHMUA dia bagi madam memperi ni itu lah dan lang hang ya. Dia nak kalian jam iru ilah pun syai ba ka moyang CSC mo kalau ada menteri keempat dei menteri CSC tanya ka menteri kadang dei tak ke PSC tambah kajing kat kum ka rules and regulations na kita ki norms mengiang ma kum dia po state meng halia kinumla ban chakri akho na lai po ajar po nama bele ya pet ka jaka kalong kumno sinong gilong kumno ma te kijing kita cek pekijan handrai hapo mo yang pat nilap ba kam dadan than kita berkhoi handrai nakaliang jungi amperin nak DHS berkhoi lu la ong ba kani kan long kani Kinong yalam bat kidukot jong lai tili kiseng bakentup yakah Nyautrep Integrated Territorial Organization hito ka Meghalaya Indigenous Women's Council MIWC bat kaseng Jantia Women's Council kilatur haka arpu tarik risau sya office Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB bandawa ban penlong daka weipat ka public hearing halor ka jingtmu jong ka Megha Top Cement Private Limited bantai ya ke karkhana Sandobilat Hawa Yajer Narpu. Kani kajing ki daka basyong kalan mongor kalalong ka bajai-jai bat ka bayat bet yat renti ha kani kasngi ha pelau jong ka MSPCB Shillong. Hadirin ketua Nipor, member sekretari ke MSPCB Dr. GH Chermang ulakot banyakran no yaki halor kajing temu baki wan sya office jong u. Haka jingya keren uba Chermang ula batai bat keren syai ban penlong biang ya ka public hearing kamde haka bor jangka MSPCB neki bor penyat distrik jangka East Jaintia Hills
Henry kadai hakabor jangka Ministry of Environment, Forests and Climate Change. Ai ke jing thok jo DC nado shwa ka to ka singi la ai ke jing thok jo DC tu DC la sha ingi bu ong ingi ba rung hapo arpho ne arpsan ngot ti hadin ka to pan ong ingi ong ba but don't do any violence ti nang to pan ti ngi akiran ba ti madam ti ong DC sha aru ong bitang armut ti ngi ong ti madam ba sobhase kong pan ka jing thok man DC namar ba menen ong ingi ba hoi long hi bandrung mentapor ong long ti hadin ka to pat ti ngi tengi shu yang tang to hi hande kini ki beri kiba support itu public hearing kila bandrung kan maman ni par kiba oppose ka mlong temlong bandrung kai mo ka daw ko ti le ini kum to ti lalong tu ki beri kibala rum sto ko imat kibala syathit Jila ada jing dawa sepino ni. jing dawa ni ko man recall biang ka public hearing ada kim tre ban kal biang ada ba public hearing mule sakai ka senjam da lem bukti da kunci. te kata te ngirungen gam sok jara Nak kan jing support habede ni jing dawa sepino. okay Kalau tu lagi kan hon sang balang napo jentia pio support nam ta kan ni ki jupe. ngi di tang kan jongi Dan yang ki by support lah. bas por lang bani oh kudan gini ki jongi ko ka hitor Cuba nak naga JWC Jaintia Women Council di bat ko President katay Ivan Sarala Mate di samsa sa alum sino Pi sngo kum do bat namar bangi I to bi snong ba pelong ni ko ba public hearing ki support ya ko to dai baru si snong dai pi ki ba na ba jong ko snong ki persya ya Aku tu sing berpelong ya ka public hearing hapo athang sky dengan bakal hak pratarik ki klaim yo ay galat manesin benta tanada ka daw kila kim sngo tandat ya gani bat ki kila long agree bat kila persyang kuma pilih imden kila file ka FIR persai SPUDC tamta ka singi hangni ki poi hangni ki kili yangi ba balai ngi ngim dan hang ka to hasai tengah ngajupan ke kamram jongi ke dari ban asis ke district administration nama chairman by preside hapok kap environmental public hearing ula pandai UDC le nunu officer ban nominate to UDC not less than the rank of EDM kat kum EIA guidelines tahu tu sing lepi dan ba awar jadi iba preside ni asis mangi hapok ni Badak itu ki kubuar la poy bakut tak hadu bangin daya syambiang kublai shibun.